Ka Sorkar jela hagas ni palai jong katayo kala Byrngem pan phawat no hakatanat Pulit ya kito ki doktor ki bapa se ke jing puli MBBS na ka bha puli ke jela ki baja Rngai bat ke bom shimlawan ban ai ke jing sakri hakatanat ka kot ka khya ban la pendap penbiang no ya ke jing don kam doktor ki ban let sakri hakalang ki jaka sumar jong ka Sorkar. Kene ke jing Byrngem kalami no director ke Health Services MI Dr. Amanwar ubala ong pagatanat kan sa Phah no da kasiti sa baro ki Superintendent of Police jong ki district bapher ke jela bakin yarap wat lem ye ki doktor bala pas MBBS na kabha ka Sorkar ki bakin tat banwan chakri ya ke jela klem da siu ya ka bond ka bakila yate bat katanat ka koit ka kya Katkum ke jing ong jungu katanat kalada Phah iki notice sebaro ki doktor bapas MBBS nadu kasnam hajar ter batla aipor khaddu yaki bakin aiktien ne Phah jing tho katanat hapo kalai phawai tarik menta ubnai lum kumta katanat kan shim ye ka sin jam ban le ai percha yaki wat ban ujor da ke ejahar lada ki Rngai bat klemsiu ya ka bond Habakali UDHS ula pentim bahadu menta palat sispa sipaungut ki doktor bapas na kabha puli ke Sorkar kila Phah jing tho sakatanat kabapin paw ya ke jinglong bakloi banwan sakri hapo katanat bat bun na kini kidai ki balapas na kabha puli balamang saki khasi jaintia bat garu hendrai tang kitu ki bapas na kabha puli open category kimshem lawan satya shakhaman Uyathu babun na kini ki doktor ke bala phaktin kidai ke bala pendap ya ke jingpuli post graduate ne ke specialist suda bat ya kini ki doktor unsa thungkam hakaleng ki jaka sumar badon hapo ka jela la ban kedau hang ni pa ka Sorkar jela hakas nam arajar kala bu ya ka bond ka ba shipau lak tengka na ka benta kitu ki samla balet puli MBBS bat hakas nam arajar shipau arajar khatway kala kentiu saka arpausan lak tengka bat hakas nam arajar khatnyo kala kentiu saka laipausan lak tengka Katkum ke jingate ya ke bond laong balada kini ke samla bapas MBBS kimwan ban ai ke jing sakri ya ke Sorkar jela ken hak ban siu ya ke pisa sa ke Sorkar kum ke bai penlut pensep jong ke Sorkar na ke benta ke jing puli jongki ngi ong bamenta baro mana gini gisi nagaliang da office jong DHS su la hawan lut baro gitu gi bapas naga state kota ki ba sponsored by the government memandang dan gipus ki balait ki bala banwan man join no po state Meghalaya te man tegum galong mental abon ba ki belas banwan saka state service menteri no po state kumba ngayo jing tip mga kiladon kumba nyu frangut balawan fai bat ki man sa ai ga appointment order ki bagila ban join no po ka state ba katungan niru la adep ai appointment order bagila ban join ya mentahi kat kum ka nomor boy ki ni hadi ban kondok kat kum menchua ka ai hadu menta tu ka prosedur ka dia ban kondok hi daga MPSC te mandangin hab relax di kata te bandin ru ngang ikren ni kata kum no ban relax ya kani ka prosedur of ban kondok ya kani ka interview daga menta jom ki ki doctors di doktor ga sai gidon lagi spa good medicine hope te kata ngila ai ka open invitation ki begin one five Tela dagi 1.5 pada tiga don hi ke penalty clause yang beri mensiu ya ka penalty